barumsa diiniitiin warri dhiiraanu caalanii nu dubartoonni dubbettafne sagantaa addaa qobaatti nu qabaati itti dhufnee guyyaatti barannu jedhe cuma rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam ijtami'u fi yawmi kaza wa kaza wa fi makani kaza wa kaza guyyaa akkanatti bakka akkanatti walitti qabamaa dubartoonni jedhanii qobaatti jara barsiisu jalqabanii የትውልዱ ልህቀት የሴትነት ሰገነት ሩፈይዳ የቡቃያን ተስፋ ኮትኩቶ ሲያጸድቃ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ታሪክ ከሰሩ ሴቶች መሃል አንዷ ባቲ ድል ወንበራ ናት። እምቢ የማለት ተምሳሌት ነች። እናንተ የምታውቁት ብዙ ጊዜ በተለመደው ከባሏ ጋር ትግል አደረገች ነው። ባቲ ድል ወንበራ ባለቤቷ ኢማም አህመድ ኢብኑ ኢብራሂም አልጋዚ ወይም አህመድ ግረኝ የሚሉት ባለቤት ናት። እንደዚሁም ደግሞ የኢማሙ ማህፉዝ ልጅ ናት። ባቲ ድል ወንበራ ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄዱ የ15 ዓመት የጂሃድ ትግሎች ውስጥ አብራ ተሳትፋለች። The strength of women was overlooked, a new light began to rise. The Rufaida Women's Foundation was created to restore dignity, opportunity, and leadership to women. In 2012 EC, Abdisa Muhammad Gamichu envisioned meaningful change, inspired by the legacy of great women in early Islam. With the support of Fatia Aman, Hangatu Abdul Wahab, Maftuha Aman, and committed youth from RC University, that vision grew into a movement. Named after Rufaida al-Aslamiyya, a pioneer of compassion and service, the foundation stands today as a symbol of healing, empowerment, and unwavering faith. Across Ethiopia, Rufaida uplifts families, educates communities, and shapes a new generation of confident, principled women. Rufaida, Women's Foundation, honoring the past, empowering the present, inspiring the future. وانقطع يعني كنا يدلافت تلفونتي وانا قصة دبره مطنون أنا هرما يونيفرسيتي راقبة ديروفه هواسين أنا يرو سنة قصة توري كان هواس عبد مهلة كان هواس غرغاروف عبد هواس تجاجلوف سوسو مهلة سنة ولا كيادو نقولة سنة راهي بورا خيات شرا فرده عرّا سينجة شرا بيله كايو خننديفنه لما دورتو تارة تودشوا كبجة يادة تسنة ميوتي كاتو قطن شنيف رفيدا جلقبي راغرا خندفني جرا በሴቶች መካከል የእድልና የእድገት ምልክት የሆነን ባንክ ከገነቡ ብርቱ ሰዎች መሃል በግንባር ቀደምትነት የምትጠራ ጀግና ሴት ናት። የሩፋይዳ የሴቶች ፋውንዴሽን የሩፋይዳ ሽልማትን በሞዴል ቢዝነስ ውመን ዘርፍ ለጠንካራዋና ለብዙሃኑ ተምሳሌት ለሆነችው ለወይዘሮ መኪያ ማሚዮ በታላቅ ደስታ አበርክቷል። Anwar Oromia keessatti sagantaa guddaa sarkaa biyyoolessaatti guyyaa Rufaida Award jedhamuun jalqabsiisuu keenyatti hedduu gammachuun dhagahama. Badhaasuun hojii keenya irraa yaadni badhaasuun dhufe hojii hojjetaa ture keessa waggaa 5 walitti bu'iinsisan hawaasa hojii lafarraa hojjetaa turre gadi bu'iinsan. Nagaan በተስፋ Rufaida ሰነቀት እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ደስታው ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ። ሞቲቬሽናል ስፒከር እና የስነ ልቦና አማካሪ በመሆን የ44 ሰዎችን ህይወት የቀየረችው ጀግናዋ ሴት ስለ ህይወቴ የተሰኘ መጽሐፍ በመጻፍ ላይ ትገኛለች። አለመሰበርን፣ ጥንካሬን፣ አልሸነፍ ባይነትን በተግባር ያሳየች ብርቱ ሴት ናት። የሩፋይዳ የሴቶች ፋውንዴሽን የሩፋይዳ ሽልማትን በሩፋይዳ ስፔሻል አዋርድ ዘርፍ አቺም ባሏት ፊት ችላ ለቆመችው ለብርቱዋ ወይዘሮ ሀያት አወል አብደላ በደስታ አበርክቷል። እናመሰግናለን።